हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू कानू ट्यूटोरियल। तो पिलाने तो मनकर एवं रिसेंटली 5th सेमेस्टर एग्जाम चली तो जो मनकर उत्कल यूनिवर्सिटी अच्छे उत्कल यूनिवर्सिटी 2025 क्वेश्चन सहित आम आंसर आज डिस्कसन करवा एथिक्स एंड वैल्यूज ओके। तो आस डिस्कसन करवा। तो फास्ट देख तो तुम मनकर एक मार्किया 5टी करा पड़ो। तो आस आम डिस्कसन करिया। फास्ट कौन आसला ना ये देख शिशु मानक पुष्टिसार पोषण मूल्य लेख बुझेगा। आस आंसर देखा। देख एक नंबर कौन अच्छी ना पुष्टिसार पोषण मांसपेशी गठन तार शरीर टिश्यू मरामती रोग प्रतिरोधक शक्ति को सुदृढ़ करने मस्तिष्क विकास को समर्थन करने और दैनंदिन कार्यकलाप जोगाई पिला कौन करे सठिक भाव में वृद्धि कर साहाय्य करे। मैंने इंग्लिश मीडियम पिला तो मनकर आंसर पाइपर। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देख मोर बी रे कौन आसला शिशु श्रमर संज्ञा। ताले नेक्स्ट कौन सी शिशु श्रमर संज्ञा आम क्या कहवा देख क्या कहवा शिशु श्रमर संज्ञा आम क्या कहला ना शिशु श्रमिक होपरी कम शिशु मानक नियोजित करवा जहाँ कौन से स्वास्थ्य शिक्षा कि विकास कौन हुए क्षतिकारक होता है। यह कौन शिशु श्रमर संज्ञा अटे बुझेगा। नेक्स्ट देख आमर सी को जीवा कौन आसला देख आमर कौन भिन्नक्षमर संज्ञा लेख। ताले भिन्नक्षमर संज्ञा देख आंसर देख। ताले भिन्नक्षमता हेउची एक शारीरिक मानसिक इंद्रियगत किंबा बौद्धिक अवस्था जहाँ कौन हुए जड़े व्यक्तिर दैनंदिन कार्यकलाप कर क्षमता को सीमित करें बुझीगला। तो आराम से गुड़ाक लिखो कि तुम मैंने कहीं भावना कि ये गोटे ही पर्टिकुलर आंसर बुझीगला। माने जहाँ ही मनरू भाविकी तुम मैंने लिख से तुम मनकर आंसर हम यार तुम मैंने निज मनरू बहुत किसी लिखिपर। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आसला आमर सम्मान सहित बचार अधिकार कौन बुझीगला। आम चलो आंसर देखा। देख सम्मान सहित बचार अधिकार हो प्रत्येक व्यक्तिर सम्मान आत्ममूल्य एवं मौलिक मानविक स्वाधीनता सहित बचार अधिकार अच्छी बुझीगला। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख जी रे कौन आसला ना तृतीय लिंग पर सजागता कार्यक्रम कौन। आस आंसर देखा कौन अच्छी देख तृतीय लिंग से ही लोक मानक बुझाए जो मैंने केवल पुरुष कि महिला भाव में परिचय दिखती ना एवं स्वतंत्र लिंग भाव में कौन करती से मैंने स्वीकृति प्राप्त अटंती बुझेगा। ताले से कौन स्वतंत्र लिंग भाव स्वीकृति प्राप्त अटंती। ताले आम तृतीय लिंग बा थर्ड जेंडर कहवा बुझेगा। ताले नेक्स्ट देख आमर 5टी क्वेश्चन डिस्कसन होगा 1 मार्कर बुझेगा। ताले देख प्रथम कौन जाइए प्रथम जाइए ए बी तापर आसला सी तापर आसला एफ तापर आसला जी बुझेगा। ताले 5टी सरला ताले आस 2 नंबर को जीवा आम देख फास्ट क्वेश्चन को चलो जीवा। देख फास्ट कौन आसला ना दरिद्रता को शिशु श्रमर प्रमुख कारण भाव व्याख्या कर बुझेगा। आस डिस्कसन करवा। देख 2 नंबर ए कौन आसला ना दारिद्र्य हूँ कौन ना शिशु श्रमिकर एक प्रमुख कारण कारण कौन हुए गरीब परिवार खाद्य बासस्थान एवं बंचिया भली मौलिक आवश्यकता पूरण कौन हुए पिला मानक रोजगार उपरे निर्भर करि बुझीगला। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख शिशु मानक यौन शोषण बचाइबा पदक्षेप गुड़िक लिख। ताले आमर कौन आसला 2 नंबर कौन आसला सेकेंड क्वेश्चन सॉरी 2 नंबर बी कौन आसला ना शिशु मानक यौन शोषण बचाइबा पदक्षेप गुड़िक कौन कौन आस देखिए आंसर। शिशु मानक यौन शोषण रोकने पदक्षेप गुड़िक मध्य शिशु अधिकार विषय कौन करिया आमर सचेतनता प्रसार करवा बुझेगा। तापर रहा आईन कौन करिया कठोर प्रवर्तन करवा तापर निरापद एवं असुरक्षित स्पर्श विषय कौन करिया पिला मानक शिक्षा देवा पितामाता तदारख एवं निर्यातना संपर्क में कर्तृपक्ष को तुरंत रिपोर्ट करवा बुझेगा। ताले यही गुड़ी कौन कले अंतर्भुक्त कले आम मैंने कौन करवा शिशु मानक यौन शोषण को रोकई पार। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो जीवा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन विकलांगता यूडीआईडी कौन। ताले यूडीआईडी कौन देख डिजेबिलिटी पर्सन मानक डिजेबिलिटी कौन यूडीआईडी कौन देख आंसर देख यूडीआईडी कौन ना यूडीआईडी कौन ना यूनिक डिजेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बुझेगा। ताले यहाँ कौन ना हूँ भारत यह हूँ कौन भारत में अक्षमता थिबा लोक मानक एक कौन हुए
ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାହା କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଲାଭଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପାଇବାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇ କ'ଣ UDID ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଜିଟା ଦେଖ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସତର୍କତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଜିରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ବିବିଧ ଲୋକଙ୍କ ବୁଝାମଣା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଚାଲ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଚରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର ରୂପାନ୍ତର ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା। ରୂପାନ୍ତର ଲିଙ୍ଗ ଚାଲ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ବା ବୁଝାଏ କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲିଙ୍ଗ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବୋଲି କହିବା ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ 1 ମାର୍କ 5ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ 5ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ 15 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆସ ଏବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ଏରେ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ଟରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ତୁମମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭଲସେ ଦେଖିବ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଏର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ମୁଁ ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ତୁମମାନେ ୟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଏର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଓଭରଲୁକିଂ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ସନ୍ତୁଳିତ ପୃଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଏବଂ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୃଷ୍ଟିସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟୀକାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନିରାପଦ ଜଳ ପରିମଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 7ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ରାମଟା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରେ ଆମେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ସେ ପୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସେ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବୁଝିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ସେହିପରି କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ଶିଶୁ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା ସହାୟକ ପରିବେଶରେ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ବୟସ୍କ ହୋଇ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଏଇଟା ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଉଛି ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବାର ଅଛି ତୁମମାନେ ନେଇଯାଅ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଚାଲ ଯିବା। ଆମର କ'ଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସି ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ବୁଝିଲା। ଆସ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ତୁମମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି ତ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିନିଅ ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କଥା ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତୁମମାନେ ଜଲ୍ଦି ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଅ ଭାରି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଗଲା। ତୁମମାନେ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର PDF ଆବଶ୍ୟକ ତୁମମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର ସିଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେଉଛି ତ ତୁମମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PDFଟି ପାଇଯିବ ଏବଂ
तो तुमମାନଙ୍କର मॉर्निंग रे एग्जाम अच्छी तो तुमने आराम से पढ़ापढ़ी कर लगे पड़ बुझेगा समय के वेस्ट कर नहीं तो थैंक यू ऑल जय जगन्नाथ।